Ngushokia nkatho kiri mwathani marieto ja kwambita wa bishop Kendi Kaimenyi kuma Katheri inkokatha mwathani Murungu nontu bwa Weru TV gunkaribisha kwithirwa ngitumagiria ruteto rwa mwathani anto aja na mwathani abatharime na bongere kanisa iria ntongagiria ndi bishop wa Gift of the Holy Spirit kanisa ye Kirundu mutheru kanisa yetu ira ntumagiria ithaigirwa iri Katheri Kathiranga kwa kwanja ikinjo kwina kinjo secondary kwa undi Mumiru original enkuigwa kuga nteto cia mwathani nteto ira nkuigwa thimwe ruteto rande naru ukirukira witikio no getikio te mantu ja tiumba kuthithika ndenda kwaria mantu ja mwekuru weta wa Hana wetikitie Murungu mono na ana ari mwekuru wa Erikana ari na kurubaire Penina na Ana na Erikana atakarita kuruba thaichi nendete kuruba we sana na o mwaka neta kurita kigongwana nikenda akaritira kuruba bonde amwe na Ana bawe na Ana nawe atetagira kigongwana kira kia mwene aciumanya na kuromba Murungu netaga kanisa ne agaturia maru akaromba Murungu ntete unkwaria siendene ya yukuria Samueli ya mbere imwe Ana na ririra mwathani Murungu sana na kirombaga sana akiriragira Murungu nikenda akaye wakana na Ana rire arombaga ataunganagia irombare yawe arombaga injeretie akiriragira Murungu na araririra Murungu mono kiriro gikinene na mwathani Murungu araigwa kiriro kiana na reigerwe kiriro kiana Ana na ayerwe kana gakaiji nontu nteto cia bata eraga Murungu na atarombaga na gwa tata kana gutetia Murungu kana kunoga nkoro ewe ndene ya Samueli eu ya mbere imwe kwambirie 10 eriuga uju mwekuru uju nawe nare na ururu po bwinge nkorone nawe araromba Murungu na ararira mono arasietia musietio arauga atiri mwathani wa njuri kethira gwe ukathikira wone mithangiko iria nthumba yaku ndi nayo nagwe undikane urege kurirwa nini nthumba yaku ya mtumuka umpe kana gakaiji kinyanga tigira wendo bakwa kana gakaiji eu no point ira nkwenda kwaria mantu akana gakaiji murombio Murungu thaire kuromba rombaga na werekeretie Murungu ni mbio kwenda yongwa Ana nari na wetikio na atarombaga kari arombaga kana gakaiji ararira mono ne uroteto rwauga araririra Murungu aramwira mwathani kethe anombigwa umpe kana no mpe kana gakaiji na mwathani Murungu na igeru Ana na aramwaka kana gakaiji na kumwaka kana gakaiji Ana nekite promise mutegeri wa Weru TV ukayuka yakanyaga kuthoma Biblia wathoma Samueli eu ya mbere wathoma Samueli eu ya mbere kwambirie mwoka thoma story yonthe itherwa mutegeri wa Weru TV ukithoma Biblia rirore nje kugajukia basi yonthe ukathoma no gaitaurira nontu Ana mwekuru ucu arombere ati gucoka na nyuma araromba ati ukira araromba omeretie araromba akiriraga na igitara mwathani Murungu igeru arombare yawe akomwaka iji nekite promise na Murungu na aramwira Murungu mpaka kana gaka iji nani ngagucokeria gatura nyomba yaku no kathoma rugono rurunthe waigua Ana na agicokeria kana karatura nyomba mwathani kwa wendo bakwa thaire rombaga wena wetikio no kera mwathani mbio kwenda mwendo wako gatatia mwathani ukaraja mbere mwathani uya antu bamo baromba
kiromba na njira teji ukaigwa muntu akimwira mwathani warago mujuriria jantiromba kaire ugwatithero kiromba bwega withero kiringa gituma mbere mwathani romba bwega tana muririre cieta nthumbe mwathani nthumbe inkombo we nkombe mwathani orombe winyietie erikana na kinya kuria ana rire ariraga kwa mwekuru imbi ukuririra ana na mwira erikana akamuria ana ugwote otekorokete nthumba ciako ira cionthe ndi nacio ana akamwira wonde na erekeria ria nkuromba oni kana nkuromba na ndiromba kana gakaici kwa mwathani murungu no akurigaria ate ingama tugutwigwa ate kweja mugaterera waromba iga nuntu mathayo mugwanja kwambiria mugwanja ni kugarombe ni bukaewa ingaringe ni bukarugurwa cwe ni bukona na ana arombaga na agicwaga kana kau rutatoro nkena nyamono ndaromba nkethirekeria nkaigwa ana arombere arakinya nthiguru kithinjirone muthinjiri uro karaku eri na karate kana anyunya nsobi atamenyana ko gitetambo gitayeromba haleluya kwa udhaire wo gitimbo gitayeromba mwathani murungu na karathikirite na ndaigwa maromba na ateinga mato na murungu eje gitarara agirite na agacoka gakujuriria romba rire rombete mwendo wakwa itikie murungu murombe oinyeretie ithira we na kanya gagwita kiuru na kia murungu kuromba igitaria mwathani murungu ambarairia mantu ja gwaka kiuru kia gift of the Holy Spirit ugeta kathiranga uketa gweta wa sentiro ukethwa kiuru gikinene na mbira na rira kiuru gigikojura kiuru kiki ikethwa kigia kuromba gigikethwa kina mantu jangi ana mbugare erikana ari na kiuru ta kiu na ikuana etaga agaturia maru akaromba murungu kwa wendo beto barabandikirite na barabankumbona ndene TV ndenda gukwera kiuru kia mwathani ikie kia maromba gikage siasa gikage rumena gikage gya kuthaga mbesa gya kuringa biashara mbesa reka kiuru kia mwathani kithwa kina uru bwa kuromba na biuru bya mwathani bikarugurwa antu baketha bena uru muntu anda kuromba no ntwana teka tethana iria kiumia na bangi geta kanisene agaturia maru na akaromba na mwathani akamuigwa endo bakwa ndibwira mwathani na igwa maromba na atiromba mugate ayeja na yiga atiromba gikuya ayeja na njoka ana arombere kana gakaiti na araewa kana gakathongi muno na aracietia murungu agagaikia kanisene gagature na nthumbe murungu eri ndata itarogonone rurwana kana kauga gwikwa kanisene kaere kana gakioneki nontu kana kau ikamenyere gutumeria murungu na karamerinya kwarirwi mwathani ntato cianje eri uri ogurerwa Samueli na rira mwathani murungu amweta Samueli agakira akogia kieri ogia kieri akamwira kombeta no rugonone ru rwa yukura Samueli ambere emwe kuthirekeria are kuthirekira na kana kakogia kieri kamwira kombeta eri akamwira ntagweta Samueli haleluya kwetu imwathani na kuigwa mugambo jo mwathani gintu kiabata muno Samueli gukurukira otheru bwawe na uri aciari na njira yeromba na era mwana okioneki na kinyaga agetu imurungu na gwetu imurungu agweta kieri na kinyera eri aramwira Samueli oigwe sauti kairere ukeja kireni mwira mwathani ndiambariria na murungu na ariria na Samueli aramwariria ntato cia nje ya eri ana baeri barendemi ana bomo bathenjeri bayejaga ndemiendo bakwa na bakarema muthenjeri buru bakanyunya bangi ndawa cia kurebia antu babataga njira enare bakoria uji mwana muthenjeri ana baeri barendemi bayoka inyikombe bya kanisa bakanywa nabyo na Samueli dakarirwi murungu mwathani murungu amwire nkaruma rurejo rwa eri na Samueli kaigwa ndoni nyakwira eri lakini eri amwira na amwire nteta na mbere mantu ne jau na uno ntunkwara iria mantu jakurira kwana ne romba ndienda gukwira atire mwendo wakwa rombo ti otirikama omba kwetha gwandikirite kagwontegete TV ne ya Weru TV omba kwetha no rombete romba riaku na wera mwathani ndenda mbesha kana mwira ndenda thire njeje kwa kana mwira woni ndenda kurana kunywa gukwega nje kwa kana mwira ndenda ngugi utengugi wene no uthomete wa mwira ndenda ngugi na thaici utengugi weneo endelea na kuromba kana kama ana turia marujaku romba murungu inyeria kuromba na murungu akaigwa maromba murungu na igwa maromba uningwira wi mwathani mono no nturira ambitanire kuromba
tumbeta mbetera na Jeremia emwe arambira kendi ndugweta itokarorerie migongo no koria na ate okauga ini nkara yande ndeneku mwathani mwetaga na akambeteka ingwata yantu bange kuromba na akathithia mantu ja manene na ikionde aja ujo wero TV nkira antu mwathani nombaga tiga mantu ja na kikinya ningwa incionerete ura murungu athithe ya mantu ja manene uni ndombete nkararaga kinya kanisa kuromba nkirombera kinya mtu ajetwe na akora. Bwana Yesu asifiwe. Ko ingwete kia murungu mutegeri wa Wero TV ya murombi karaka maana tukaya time itaga kanisene tana turaya marujaku romba murungu aku ugatinda gutangasa iranto thina ciaku murungu no wigo maromba na akojuria riro kiranto thina ciaku bakajukia kanyaga wigucambia bakajukia kanyaga kwagire tumi jukia kanyaga kwiraga murungu na murungu na igawa murungu imwetekekwa murungu teta muntu ana mwekorojo na ariraga ugwerero kuromba no uriraga antu bara bengi baromba maromba ya gucamukia ukiatha muntu nyaromba ikuneketa merenjeti kinya amen atiugaga mwendo wakwa romba bwega inyeria romba eta mwathani na waga gwitika nerira Jeremia gitare mwe aramwira Jeremia mbeta nani ngagwitika na ngakuthithia mantu ja manene ewi Jeremia 33 verse 3 aramwira mbeta nani ngagwitika na ngakuthithia mantu ja manene na China jarotanga na kuona mutegerio Wero TV nerekere tiero tato rweta na mbere nagwa muthikiria ni mutegerio wa Wero TV riro gategera riro kona aunje banga ibe unje thaiu jukaya kanya gakuromba na iria mona batwi ko ni nkayo kya kanya gakuromba mbijiwe bamwe patina nguge bayinyekirete na mutegerio Wero TV yukia kanya gakuromba guturia maru na kuromba jukaya kanya gakwa murungu time ya kuromba jukaya kanya gakwenda mtungi ukamugwata ya maromba jukaya kanya kakuraga nya kurombe romba ryaku gati ukarombera mtungi ko mutegerio Wero TV maromba yintu kyabata kuinyeria romba yintu kyabata gukira murungu yintu kyabata we mutumeria uria wategaga ana na tegaga akona eri na tegaga akona ana kanyunya nshobi antu bogwe kawo gitete endo rombe na mantuta manene jakathithika gukurukire romba konka romba ingogo shokeria nkatho mwathani no ntugwa weta wangai no tungetagwe wombere guru na nthi urashoko romba muntu tamugwana no chwa kune kenda kuromba ga mwathani no twira twaromba gatwa ringaringa ugaturugurira na twashwa tukona murungu na ikyo babango kuromba nkirira mbere metho chaku ndamenya ngai ugeta na mbero mbere muntu mwiyo terete kageria rekaragata getuma mbere metho chaku murungu baba ndairi mbere metho chaku murungu eguru na nthi ndekera muthamaki baba nekendo kambetika ngai no ntuba mutegeri onde orotegerete uthenete oinyekirete maishene jawe murungu ndari kana mwathani barabate na ngugi thaiji murungu baigirwe kiao no ntukenya uri wa kiao no nanduru wa kiao ngai naraba kwatageria mwathani barekere nikenda mwathani ukabaigirwe kiao no ntuba mathina jabe najo kwina mutegeri wagete ngugi ukurira muno mwathani murikana babore gitene kione na murungu tamurukia njara yakwire janaga we mutegeri urathikirete na witikie mwathani baba ndaromba no ntuba barabate na thiri njangai babo kaba thiri itomumbi weguru na nthi waere ana Samueli we na nyamwathani babo ekwana baku murungu Israeli babo kia thiri barabate na thiri murungu raithiria kwena njasi athukene kwena ingi kubanga kwathukana kwena ingi athungiri batonyerete murungu we na nyakureta thiri otaura waere ana mwana murungu rikana mwathani kwena bo bajetwe bamamindene mo hospitali bakuthangika murungu omwega batamurukiria njaro boria ngai ana orombera kanora mwa ura wajetwe no ikwaru akoromba mwathani tawete oteja utiromba mugate oja na yiga kayana baku murungu Israeli baba kwaru baraba kuthangika kwena bo batena mbesa hospitali na gwatere agia mbesha ngai boria thaiji no ntugore ngai ndaromera mwathani baba barabate kuije bakumenye mono bichana ito mwathani baba inkoromba no ntubantu baba ethe mwathani
barankomete onyerete na kuangaratania maisha yao Jehova. Baba ndaromba Ngai wa Israeli Baba nekenda ukabonokia bakumenya Ngai ruteto rwaku rutonye ndene ao itumunene ubakura na tharikira ye na mira mutharabene urauga chonde jakuthira Ngai uberwerio turobone kenda mwathani bagaguturia Kenya na Kenya Murungu ndarombera mwathani Murungu wa Israeli Baba okiande gurwe Kenya yetu Ngai kinomba mwathani thirira yumete kiregwa Murungu wa iguru na nthi gaturetera thiri gaturetera ukiri mwathani tikuraga mbara ndikuraga mwathani wete kibwathani kemesaya ndaromba kumyo bwaku na kiao gyaku mwathani ndarombera weru TV kumora wamberetie kumari tibangoge Baba litangoge kungai kabathari menche obana ningi ukabagwatagira na njara yaku yora Ngai irundu byankoma irundu bya ruritho mwathani biroshindwa kwatira weru TV mwathani atangasaji bonde Ngai nabarobe jaku litangoge kuna founder wayo Ngai omegwatira Murungu mwega ndathari mwathani Murungu wa Israeli Baba kinyaka bari tobarabe matane teravi nigwatha uraga mwathani kabatha ure Jesu ndarombera mwathani Murungu wa Israeli Baba okeo Jehova kinyatongerie betu mwathani bakumenye na bakaromba akiregwa mwathani bagashikuma manto na njire mwere beja kuthukia nthiguru yetu Murungu teka jau jonde jarene cia kumkiuga webe nesaravi tawara Mungu ishemirere thithia manto jamana jo tumarie turakure kumwangai na indenerie torethe na muta na kirundu mutheru ndaromba na gwitikia amen amen ibwega ukeja kuenda kumenya kanisa yetu tutewithone kabisa umaga mutindwa baraba umite mutindwa ugaitia na njira ya katheri ugaitia katheri ugekwa mwereru kethirwa kibao kya Kathiranga secondary ugaitia na barabara yeu mwanko kethirwa nyomba hii nene na mabati ya mburu yeu nio kanisa yeu nio headquarters ya Gift of the Holy Spirit Murungu abutharime okaire mbugire mbito wa Bishop Kendi Wakaimenyi mwathani abutharime amen.